Ubunge wa chuke gamba ng'ombe Patrick Mugendi menetwe nyunto bwokine ndi kure mwakorea munyaka yure diretinindi yoketenga wakendo tedere ndukimbide gokira kyari gitere kurugoria mubango ya Mauritani ya mitambo ya kinandi ya yodi bakaritanwa gucyandika no ritindukimbide kuma wandi chonde county atarakanidi gucyandika bya kenda bayiwatira utiabura bukabatebya Samuel Geshima anandetwe kuruki ndeni ya college ya kiubundi ya chama kia wadi ya Mugwe ara abisa baruongirwa ICT bawatanirite na foundation ya mwekuru wa governor Margaret Muthoni bambiritie mubango wa kuthomithia mbeu mbithi mantu makonie nthukuma ya ndeni ya mtandao. Akiaria bantuni a foundation yeno ya mwekuru wa governor murugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi wa Festo uranwawe arugamirite wadi ya Mugwe augite ati mubangojo ukaguna mbeu mbithi nkuruki ya ngiri 3 kaunti ngima arankuruki ya urutani bobo bapetwe laptop amwe na internet irabagato magira kagita kama thomo mamu. This program ya kuthomithia our youth about ICT ni kuroi all over the Kanithi 15 ones. We are here yesterday and today. We are starting Marimanti tomorrow. Courtesy of His Excellency the Governor, the Office of First Trade and the ICT team. Nikenda trist mumbagwishereria mbia kemi onuto our president and our governor maugaga pesa mufukoni, sindio? Kuringana na John Mutuma urai murugamiri wa Ajira Center rutereruru wa Kirima Kirinyaga nyuma ya kurikia mathomo mamu laptop inu ikagaigwa bantu amwende ni ya wakira wadi arambe ombithi baba bakathi ya kurutira wira bagitumagira kompyuta na internet itari na mari tugateria kinyo push twithirwa youth empowerment centers na chia jaja ikeja ngugi ikethirwa na ngugi chia kinya chia judiciary kwena partners beto kepsa papati otwa ngugi. So with the support mbije the office of the governor gatwa support so tugakisha youth banaja bakwambiria ko online. Kuringana na Mugendi mubangojo wari wambirie ndeni ya ichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mwankani wa 2018 aramu bunge ari atetherie na tubia tunini na rurongirwa ICT rwejane rutani kompyuta na internet aramu nogu akuga urugamiri bwa ichigo bunge ki butonera mubangojo gitumi mwankarira obichi ya mwekuru wa governor irajire kuthungira ontubobo kira gituma mbigwa makite ni gutwika even the MP area MP ni meritwe and unfortunately the area MP na and the office hawakukubali program ikuja. I don't know what happened with him. He is my friend on Patrick Mugendi. I'll talk to him nimulie niki atetikiria the program ya ICT some because it's free. In chuke gamba ng'ombe we are a little bit behind monto makoni ICT. Mbeu mbithi bakiuragwa batumirekanya kabwega kenda bagunika na urutani braba kegwa gukurukira mubango ju. Go and do something. Tika kuyoka things for granted. Kumtosi sacrifice ite mali serikali imeketi mali kaenda mayos the office of the first trade imeenda mayos kenda tukarabwega. Tuko na my friends but hatukuwa tunapata do for the first time ndio tulipata do, so venye tulimwandikia mambo mingi akatutoa hakutulipa but through Kevin, thank you, nishajua kuna some steps to follow. Enkripotera Wero TV kumantere chama kiegi chigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.